Friends song job notification katal sok phai mani no phadi jeng tabok nai lenai nirokani channel katal ko subscribe khaje ko tongke subscribe khaje tong de nirok notification hake ang je bron roi tong pro kinrok binsi sigang siwani bagi ge friends song oro Institute of Forest Genetic and Tree Breeding oro ni kaisa job notification sok phai mani forest ni okay teman-teman post tong poni details rok phadi jeng nai lenai Gamoni ke multitasking staff ni go bus qualification ang nai bo hero jeng ka ke tini nai nai online te form fill up ma khai nai ke online tini registration fee bu nang nai ke amoni last date ke 25 November 2022 ke time ke boni last date ke time ke 11 ta সময় boni সময় পাই নাই 25 তারিখ ni November ke multitasking staff ni go ke MTS ni level 1 or beton manai 18,000 ke total post na jaga 5 ke or jaga ni category wise ke khak jakta bo khak EWS ni ko 1 OBC ni ko ke 3 ST ni ko ke 1 ke qualification busuk na ke 10 pass ke age limit ong nai EWS ni ko 18 ni siming 27 jora ke OBC ni ko tonai age limit 18 ni siming 30 jora ke 8 tabo ST ni ko tongnai boni age relaxation age ni tongnai 18 ni siming 32 jara nge LDC lawyer division clerk ni go nge level 3 bo nge beton nge 19,900 nge total post tongnai 3 UR ni go UR mane joto na apply kema or jaga ta STSC joto na or jaga UR nge package or jaga thangai kema ta mark ni kasala nge ST pane UR so gi kema UR ni jaga ko ST pane mark ni kabang ni tongke or jaga yuani siro soi ni bahai okay OBC ni go ke koroksa ST ni go koroksa ke ro qualification lang nai 10 pass ke age limit ke 18 ni siming omo 18 ni siming 27 UR ke 18 ni siming 30 OBC ke 18 ni siming 32 ke ST ke technical assistant ong ke TA tabok level ke 5 jaga salary dona 29,200 ke EWS atos post vacancy tongnai korok nei ke EWS ni go koroksa OBC ni go koroksa ke qualification ang nai BSc botany ke bongke EWS ni go ke OBC ni go ke BSc Agri boni nang nai ta ke age ni go ke EWS ni go 21 ni siming 30 jora ke OBC ni go ke 21 ni siming 33 jora OBC ni boni age relaxation age as limit on it can no post exclusively reserved for ESM and PWD in the above recruitment they can apply in their concerned category under general category you are born sab you are ni ko ke unreserved ni ko ke general category ke joto nor jaga ko hamau paita sen kono naili aje nangmani nam fa difference sung tak naili ni okay engke friends on relaxation tabo ST roni bagai relaxation of 5 years mana engke tak 33 hong pane 37 jara ke apply khai mana ita engke fee ni go busuk nangai amono te non refundable amoge te firogi mafia tan tabo rang payment khai engke te bono firogi mafia jat rang nang nai category wise category of candidate ni exam fee ni tabo EWS engke OBC NCL engke 2,250 teka nang nai 250 engke processing fee 250 engke total engke 500 nang nai ta ama OBC roni bagi EWS EWS OBC roni bagi 500 teka engke women ST engke Davigan PWD Pro engke exam fee ni bagai nangya engke processing fee kaisa nangnai 250 engke total amke MTS ni bagai simita engke 250 nangnai engke LDC ni go engke ST roni bagai 500 teka nangnai friends amoni to date no saira ha poni last date engke 25 November 2022 jara engke bagai form fill up ma kainai engke application shall be submitted online only through website or jaga boni website or jaga https
bohai rok ke ojaga boni link hala hangke ni rok nungnai hingke mo starting mani hingke 17 October 2022 ni siming starting lah hamo hingke boni last date hingke 25 November 2022 jora boni last date hingke boni main topic ko thanglai sine MTS ni go hingke general tabok boni syllabus ta boni syllabus tongnai MTS ni general English 25 mark ni 25 question hingke general intelligence and reasoning go hingke 25 boni question 25 mark ni hingke numerical aptitude ni 25 boni 25 boni question hingke general awareness go 25 boni ke 25 question tongnai hingke total 100 ni tongnai hingke 90 minute by boni time hingke 90 minute hingke boni pore ke there will be negative mark tongai to negative mark to hangke 0.25 hangke negative bongke tabo LDC rogo rol hangke general English language basic knowledge bohero or jaga tongnai hingke 25 question tongnai 50 mark ni amo kaisa 2 mark ke manaita question hingke blena 25 kan tongnai mark hingke 50 manai bohaita hingke general intelligence and reasoning go hingke 25 question tongnai 50 mark ni hingke quantitative aptitude basic arithmetic skill ni go hingke 25 tong question tongnai 50 mark tongnai mark manaita hingke general awareness hingke 25 question tongnai bobo hingke 50 mark hingke MTS ni go hingke negative mark tongnai 0.25 hingke LDC ni go hangke blena 0.50 asuk omo kaisa samo sayang lah hangke asuk karang omo nini mark karang ni thani tidak ni thangnai friends ongoro LDC ni go hangke 25 question tongnai 50 mark tongnai ta 50 mark kaisa 2 mark ke mana hingke omo LDC ni omo MTS ni go hangke 25 question tongnai 20 mark ni hingke poni porangke MTS ni go hingke 10 pass hingke ne apply thaimau hingke LDC ni go hingke 12 pass nanai go haida hingke LDC ni go MTS ni go hingke 0.25 kaisa mark sayang hingke katangai thangnai hingke LDC ni go hingke blene 0.25 ke katangai kaisa sayang lah hingke question bele tongnai 25 hingke mark hingke 20 50 ke mark manai go haida hingke total 200 ni orsa ke nang tabo oma hai qualifying ngi payment pare hingke skill test na jangnai aproke mon pare ke computer typing marok makhani ta hingke besok typing makhani hingke 40 watt bai ke makhani omo ke technical assistant boni syllabus general awareness and reasoning go 20 mark ni tongnai hingke 20 question tongnai hingke general and general science ni tongnai 20 question arithmetic tongnai 20 hingke relevant subject agriculture hake botany boni tongnai 40 total 100 ni tongnai or jaga pe kaisa mark saya lah hangke omo dita khaijanai or jaga kaisa ni 1 mark 1 half card khaijanai ta hingke tawang ni admit card obo from opanai boni hairok ni burok roi jaga shortlist obo from opanai hingke date of month opening ke 17 October ni sing sanglaha bon pore ke closing date hingke 25 November jora hingke written examination omong nai joto ni bage tabok MTS LDC hingke technical assistant obo haroni hingke omong nai joto na exam nai January ake February ni bisingo na exam nai hingke bon pore ke man of announce for the shortlist candidate to skill type test for LDC bohaironi ta LDC roni nang qualify ngai pai mani pore skill type skill ni test mana jangnai hingke amo typing computer typing rong ma khainai hingke boprang ke ngai hingke February ake March mase go na ngai 2023 go hingke document verification ngai March mase o hingke document verification ro pura pai mani pore final tangni result langla aprake ni offer ok sokaisinai March mase ni bisingo no ngai po haida friends ongni rok omono kaisa ke ni rok LDC ni syllabus ka ha ke rok nai nei hai ke MTS ni ka ke nai nei hang ke ni rok mogo nai manai ani
description ni link rojak tongo or jaga go hage nirok nagi naileti eke nirok syllabus no kaha ke nagi pore manai pore thonai ta kaha ke rojak ba or jaga ke English ni go tongnai ta under of the basic English language tongnai hingke bon pore ke each vocabulary, grammar, sentence, structure, synonym, antonyms, and each correct bahairok tongnai ta hingke writing ability will be test bahairok tongnai haini bage nirok bahaino check hage nirok pore lahage easy ke no pore tongnai ta ini bagi friends ni rok mo ani description link rok jana ni rok hage naige pore laite hage ni rok desa pore gani lai thangnai or jaga number system aro computer of whole number bahairok kaisa topic ni no naigi nail hage ni rok naigi pore thangnai inge friends ni rok ani channel ko tal ko subscribe khaije ko tongke subscribe khaige ni rok tong roti hage ni rok notification rok se pro mama ga siwi tongani bagai adi friends ni rok friends ono kisa share khaige pro siwi pro romanate inge ni rok anom hage subagai tongke ani bakabu tebu sarangai pega mai ke video rok tebu rokani bagai ono notification je pro rogoi tongani baka rok tebu basagai te ni rok anom hage subagai subscribe khaige tonga friends video kisa logoi thanga kisa boni details no kaha ke nailila hage video rok logoi thanga boni kisa nakati video long mani bagai inke nero gano short ke sadi salah ke belai short ke busai ronai apro ke kisa busi arongai tanai hani bagai sik nero no kaha ke kisa sai marosi adi friends asu zarat ini dotana hambai